Denge gel, Denge Kurdistan'ı. جنابندان چیان رادیو دنگ گلدن باشکودارین هجایی رو 17 آذر 2025 رو شهر بروکسل ساعت 12 لامده 14 امن او چند نو روزه ده پیشکش بکن دسپیک چند سر نو چین ارتشا ترکا داگیر کرد لگونده برخ بوتان اکوبانه کمکوژی کرد جبو شینا قربانیان کمکوژی چالاکی هاتن بتال کرن شین هات راگه همدن KCK Nevroza 2025 هم پیروز کرد. HPG راگهاند ایریشین ارتشا ترکا داگیر کرد devam dikkat. Cemil Bayıkgül jibili berapotu keseden nıkarı kongre kombike. Dem Parti be MHP're hevditin kir. دوباره دم باشکودارین هجام دست به برفریان و چین خودی که ارتشا ترکا داگیر کرد شویدن گونده برخابوته آکوبانه کمکوژی کدن پیکانی ارتشا ترکا داگیر کرد جاری کدن ویا خواه کجر و هو نشان دا لگونده برخ بوتان اکوبانه کمکوژی کدن کرد به بالافرین بمرو مالا مالباتا عبدو بومبه کرد دیریشه ده هفت خشک و برا دیو باو دما دخو دبون شهید بون دزاروکن مالبات جی بگیرانی بیریندار بون ناو شهیدان وهای آهین عثمان عبدو دیجله عثمان عبدو دلوان عثمان عبدو یاسیر عثمان عبدو فیواز عثمان عبدو صالح عثمان عبدو آوست عثمان عبدو عثمان برکل عبدو باف خزال عثمان عبدو دی زاروکن بناوه رونی دا عثمان عبدو نارین عثمان عبدو جی بگیرانی بیریندار بون هر دو زاروکن بیریندار لنه خوشخانه تین درمان کرن خزم شهیدان خواستن کوج دولت آترکا داگیر کر حساب خوی پرسین گونده بخبوتان 27 کیلومتر دیکه و باشو روژاوای کوبانه بریان هاجی دیجی شینین گوند کلک ایریش و کمکوژی هاتن کرن دی 25 حزیران 2015 هنده دولت آترکا داگیر کر تک چونا دایشی قبول نکر و بر چته آندا کوبانه دوان ایریش آنده بگیشتی 372 کس هاتن قتل کرن به صدا جبریندار بون دوی ایریشه ده لگونده برخبوتان 23 کس هات بون قتل کرن خزمن کسان کوبانه هاتن شهید کرن گوتن دوی حساب کمکوژی ج دولتا ترکوره پرسین خزمن کسان گونده برخبوتان هاتن شهید کرن ج آژانس راخوین لسر ناو مالبات ولاتی بناوی جهان مصطفی ج آنهای راخوی گوت اف مروف زاروک و سیویل بون دولتا ترکا فاشیز به همو هویتیا خو کمکوژیک بکانی زاروک و دایک و باو به هفر شهید کرن ام ج دولتا ترکا داگیر کرد بیشن ایدی بس داوی لوان کمکوژیین هوانه بینه دایکا بناوی عدل حجیجی دیار کرد که دولت ترک ایریش سیویل اندکه گود دروژ رمضان ده که زبامه شوتاندن خوده که زبا دولت ترک و رایدار نویجی بشوتینه کمکوژی که هوانه لسر سیویلان پیکانی گلو پارزوان مافی مروان لکونه دوی سازی ناو دولتی پیدنگ نمینن دوی حساب وان کمکوژیان جی دولت ترک داگیر کرد وره پرسین جبوشینا قربانیان کمکوژی چالاکی هاتن بتال کرن دولت ترکا داگیر کر شویدین گونده برخ بوتان آکوبانه مالباتک بمباران کر هر وها بچکن گران گونجی توپاران کر دنجام ایریش ده جهمان مالبات پرانیا وانزاروک نه کس هاتن قتل کرن کمیته چالاکیانا کانتونا فراته جبوشینا قربانیان کمکوژی پرانیا پیروزبای نوروزه و چالاکی بگوسیلیا سال وگره داگیر کرن افرنه بتال کرن لگوری هاتبو پلان کرن ببونیا نوروزی دویا بو ایرو ساعت دهان پیروزبای نوروزی لباجار چلبیه و 19 آذر جی لباجار سیرین قنایا و شیران جی پیروزبای نوروزی بهاتل دارخستن هر واحد بو پلان کرن کوشینین کانتونا فراته بو بونه سال وگره داگیر کرن افرینه 2018 چالاکی که پروتوستری دار بخن جبرشینا کمکوژی پیروزبای و چالاکی هاتن بتال کرن لبرانبری و ده چالاکین شرمزار کرن کمکوژی ورن دارخستن 19 آذر لعین ایسای و 21 آذر جیل کوبانه ده پیروزبای نوروزی ورن دارخستن
هفسوکاتیا کنسرو برا که نوروز 2025 برنگ نوروز آزادی و جواکا دموکراتیک پیشوازی دکن پیروز دکن. که گوت ام نوروز 2025 برنگ نوروز آزادی و جواکا دموکراتیک پیشوازی دکن. هفسروکاتیا کنسرو برا که به مناسبت جشن نوروز داخویانیکتا داخویانیا که اوهای ام جی ایرو کیف خواشیا نوروز کنو پیشوازی دکن. گل کردستانی وک آفرینر نوروز و وک گل نوروز به شمبری دا که وقادان. ده سرده مامد جی لدیجی دهاقین ظالم که دخوازن گل کرتونه بکن نوروز به چروز که مازدوم دوغان لطاریتی زندان ویخست و جنو و گشکر گهیشت واته خواه دیروکی. اف چروز ایرو دل به میلیونان مروان گرم دکه هشیوان رونی دکه و وگوریه آگره آزادیه. گجه که بالکشان سر بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک یا ریبر آپو وها دوام کرد. بانگا ریبر آپو واته اکه نودای نوروزه. گلی ما به هزو مورال بریار دا که نوروز 2025 به رنگ نوروز پیکانین آزادی فیزیکی یا ریبر آپو و آفراندن جواکا دموکراتیک پیشوازی بکه. دوی سرده میده ریا رزگاری جیهان زخت میتینگری شر کریز و کاوسین مدرنیته کپیتالیست خطا جواکا دموکراتیکه اموی بانگی وک مانیفستویا سرده میده بینن. پینگا و آزادی نابنت هوایی که ده جوتمه 2023 ده به پیشنگی دوست و هورین انترناسیونالیست دست بکر خودی واته اکه مزنه او برولک دیروکی رابون. ام دوی باوری دنه که جبو پیکانین آزادی فیزیکی یا ریبر آپو و بجیانین پارادیگمای جواکا دموکراتیک و به رول خواه دیروکی رابن. به وی هستو به وی فکری ام بانگ لگل خودکن که هین بخورتی دا که ونقادا نوروزه و داخوازا جبو آزادی فیزیکی یا ریبر آپو بخورتی بقیرن. که هری داوی گوت دوی گلی ما لهر دره نوروز 2025 وک نوروز آزادی و جواکا دموکراتیک پیشوازی و پیروز بکه. جبو که بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک بجیه بیانین دوی آزادی فیزیکی یا ریبر آپو پیکوره. نوند را آگهان دون چپمنیا هپگی گود ایریشن ارتش آترکا داگیر کرد دوام دکن. هپگی ایریشن ارتش آترکا داگیر کرد دوام دکن. داخویانی نوند را آگهان دون چپمنیا هپگی یا لسر ایریشن ارتش آترکا داگیر کرد به ویرنگیه. ایریشن ارتش ترکا داگر کرد. 16 آداره لهره مخاکور که ارتش ترکا داگر کرد لکادا برخودان یا گره مسکنه دست به اپراسیونه کرد. ایریشن به بالافرین شهر 16 و 17 آداره قادم برخودان ین بریزینه سنینه کنده کولا لولانه 7 جاران. لهره ما گاره قادا گره زنگل 3 جاران. لهره ما متینای قادا برخودان یا سری متینای 5 جاران. لهره ما شهید دلیل روژاوای زاپه قادم برخودان ین گره آمدیه گره بهاره 3 جاران بگشتی 18 جاران به بالافرین شهر هاتن بمبه کرن. ایریشن بچکین گران توپ و اوبوسان. 15 و 16 آداره لهره ما خاکور که قادم برخودان ین بریزینه شهید شریف لولان و سنینه 230 جاران. لهره ما گاره قادن گره رشید کانیسار که زیف که گره زنگل 29 جاران. لهره ما متینای خادا برخودان یاسر متینا شلاس بیشیلی 83 جاران. لهره ما شهید دلیل روژاوای زاپه خادم برخودان ین گره آمدیه گره بهاره 161 جاران بگشتی 503 جاران بچک انگران توپ و اوبوسان هاتن بومبه کرن. هپگی هر او هاد داخبیانی خود را گهاند که لقندیل سیایک آکنجی هات خستن. داخبیانی نوند را گاندن و چپه منی هپگی اوها بردوام دکه. هزنگوتن لگوری بریار آگربست یا پارتیا مپکه که توگرن که پشتی بانگا دیروکی یا ریبارا پوهاتی را گاندن. لباله لگل ویه که جی هزن ارتشا ترک لبو تفگرا کشفه یا لسر خادن ما زیده تر کر ایریشن هوایی و توپاران دوام کر. هر کاره که کشفه ایریشه که جبر کو کاره که جبو آمده کاریا ایریشه یه.
جروجا کو آگربست هات راگاندن او ور و هزین ارتشا ترک 8 جاران به چکین قدخه کری 93 جاران به ایرشین هوایی 5052 جاران به چکین گران توپ و اوبوسان ایرشی لهرمین پاراستنه ین مدیای کرد. لهمبری وی یکیجی یکینه اکمه یا سر به هزین مین پاراستنه هوایی شهید دلال 16 آدار 2025 ساعت 19:20 سیایک آکنجی یا کل سر ازمان خندیل گلکی بلند فریا و دولت ترک دگو نکاره بخستن آنین خواره. اگر ویرش دوام بکن مافهمه هیا که بارمانجا پاراستن بالافرین کشفه ین به وی رنگی بینن خواره و او وظیفه و به پیکانین. جمیل بایکو جبریل براپوت کسیدن نکاره کنگره کومبکه. بایک جبلی ریبرا پو تکسیدن نکاره کنگره کومبکه. افسرو که کنسای ریبرا کجه که جمیل بایک تکلداری بانگا آشتی و جواکا دموکراتیکا ریبرا پو یا 27 سبات جان فراغفی بشد و یمین و هفپیوینه هاتوشاندن. جمیل بایک پیواجویا پشتی بانگا ریبرا پو دنرخینه و هاد بیشه. جبو کپکه که دوی پیواجوی ده کنگره که کومبکه دوی شرط و مرج جبو آگربست بین افراندن. لازمه یک سر ریبرا پو بخواه کنگره بریوه ببه. جبلی ریبرا پو تکس نکاره کنگره کومبکه ده کنگره ده وان بریاران بده. دوی هر کس وی بزانه. جبرکو یه اف تفگر آوا کر و پیش خست ریبرا پویه. انجخ ریبرا پو وی بکه. جدر و ایوی تکس ریبریا پکه که یانجی کادروین پکه که نکارن وی یکی بکن. دوی هر کس به زلالی وی بزانه. جمیل بایک جبو پیشکتنا پیواجوی جی و نرخاندنی دیکه. دوی آزادی فیزیکی یا ریبرا پو پیک وره و جبو بکاره برنگه که آزاد بخبته دوی شرط و مرج بین فراندن. لازمه پرگالا ایمرالی وره تصفیه کرن. اف پیواجو و جبو هر کسی به سود به لوما دوی اف فرسنده دیروکی والا نچن. جمیل بایک اشارت به داخیانیا قادا نافنتوی دکه و وحاد بیشه. پشتی بانگه داخیانین جکادا نافنتوی هاتن ارنینه. لبله دوی هزین که اف داخیانی دانه ده پراتیکه ده وظیفه او برپرسیانی خواه بجیه بینن. چارەسەریya pirsa Kurd demokratik bûyna Tirkiye û rojhilata navîn tenê Kurdan eleqedar nake, her kesî eleqedar dike. Pir xwîn diherike, rêbera po dixwaze pêşî li vê yekê bigire, dixwaze pêşî li şer bigire, dixwaze demokratik bûynê pêş bixe, ev rewşeke li gorî berjewendiyên her kesî ye. Lewma divê her kes gaveke pratik bavêje. Ji bo banga rêbera po pêk were divê berpirsyariyên xwe bicih bînin. Divê ji dewleta Tirk bixwazin ku gavê bavêje. Hevserokê Konseya Rêvebira Kecekê Cemîl Bayîk bang li her kesî kir ku piştgiriyê bidin hevildanên rêbera Apo û wezîfe û berpirsiyariyên xwe bicih bînin û xwest pêngava azadiyê ya cîhanî divê hîn bêhtir were mezinkirin û rêber Apo ji sîstema îmraliyê bê derxistin. Heyta Dem Partî bi MHP're hevdîtin kir Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partî piştîbanga dîrokiya rêbera Po dest bi serdanên partiyên siyasî kiribû. Di vê çarçoveyê de şandeya Dem Partî bi MHP're hevdîtin kir. Hevdîtinê meclîsê hat kirin. Di şandeya Dem Partîyê de hevserokên giştiyên Dem Partî Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakırhan, Serokvekîla Meclîsê Dem Partîye Sırrı Süreyya Önder û Serokvekîla Koma Dem Partî Gülistan Kılıçkoçî tebûn. Şande di saetê hevdîtinê de çû Koma Meclîsê ya MHP. Şandeya Dem Partî ji hêla cigirê serokê giştiyê MHP Semih Yalçın, cigirê serokê giştî ji hukuk û karûbarên hilbijartinê berpirsiyar Fethi Yıldız û cigirê serokê giştî İsmail Faruk Aksu ve hate pêşwazî kirin. Piştî Slavdayînê şande derbasê eywana hevdîtinê bûn. Piştî hevdîtinê Tülay Hatîmoğulları û Semih Yalçın daxuyanî da ji awil Tülay Hatîmoğulları axivî got me tekildarî banga MHP û Birêz Abdullah Öcalan û pêvajiyê hevdîtin kir. Em ê daxuyaniya xwe ya berfirê piştî
بداوی بونا هفدیتینیان ایرو پاره بکن ام سپاسیا شاندیا مهبدکن کو ام قبول کرن هکت درستیا برز devlet bahçeli baş buya evi ایرو تevli hevditine buya lebere jiber ku tendürüstiya ve re ne da me beşandiya vi peyvirdar kiri bu re hevditin kir em carekedin selameti jera duxazım Semih Yalçın jivu hagot veke MHP ebe da xuyaniye kenetin le duxazım hüntene bive bizanın hevditine ke geleki baş derbas bu şanlı Dem Parti'yi divan keliyande bu AKP're hevditine dike. Belgodarınca hünermenden koğu amade dikin pirozbaya nevrozi de derken serdike diyarkirin koyu stranen hoş bu aştiye bistirin hünermen Kadir Çat endabe koma praksis endama orkestra jin maye Helin Kılıçarslan endame jin maye Evin Gülek endame jin maye Sarya Ertaş danzanin ku bu coşekemeze nevrozi peşvazi dikin guten nevroz kucu bu kurdan rojeke kadime ve bukhare azadi u bahare bine ve biber roja ku gele Kurt bina xwe bîne ziman. Newroz her timmiş bo gelê Kurd pir tiştekî pîroz e. O hewce em rojên wisa pir geştir û bi quvvet biçin tevlî bibin. Yani em dibêjin îsal Newroza me ser azadiyê ye. Bila wê rojê kes li mala xwe nemîne kin em wek bertek wek sekin Via hewce em nîşan bidin ji bo vê salê. Yekem Newroz hebûn û tunebûna Kurda ye. Xwazim bêjin rêbertiyek azad û civateke demokratîk. Vê şiyarê em banga civata xwe dikin ku em dibêjin taybet îsal piştî ragihandina serokatî hêj girîktir e û ciyeke mühîm e. Em dixwazin hemî civata xwe li qada bibînin û em ê bi xwe li wir bin. Ji bo me hatina biharê, hatina kevxweşiyê, hatina azadî û ji bo me jî cejnek e. Me bangawaziyek bi banga aşitî û civaka demokratîk bi dengekî bilind bi kevxweşiyek û moralekî mezin me nevroza xwe îsal jî pêşwazî kir. Qada nevrozê ciyê kevxweşiyê ye û ciyê ku gelê Kurd îradeya xwe datîne holê. Îja bi vê re girêdayî her kitleyek me dibe xwedîr vê tiştî derkeve vê demê îsal û em dizanin ji ber pêvajoya rewşahiyê dibe qat îradeya xwe bi wê qelebalixiyê bi wê rihê ku 2013 de medanî bû holê îja carekê din dibe bi wê kelecaniyê û bi wê coşê em cî bigirin. Nevroz ligeveri pişti 10 salan meciye xoye berebe pîroz kirin. Yek ji bajarin ku ve Nevroz bi coşeke mezin were pîroz kirin navçeya Colemer geveriye. Hat gotin ku pişti 10 salan ligeveri de dehe adare de Nevroz veri cihe bere istasyona cilo ya gevin were pîroz kirin. Endamê komîtê amedekara Nevrozê Feyaz Dara û Resul Temel diyarkirin ku ev bi banga sert salê Nevroza 2025 pêşwazî bikin. Feyaz Dara wiha got pişti 10 salan ve yekem car îsal Nevroz ve kayda bir pîroz kirin weke komîtê amedekar me hemû amedekarî kirine û di bîsta adarê de em Nevroza sed salê pîroz bikin. Resul Temî jî ev tişt gotin ev Nevroz jî Nevrozên din pir cudatir e em di pêvajoya aştî û demokrasiyê de ne em bi bawerî de ne ku ev Nevroz ve geleke bi heybet girseyî be û tevkariyeke mezin li pêvajoyê aştî bikin. Li sertêjî agirê Nevrozê hat vêxistin gelê sertê li taxên çal û çakmakê li dora agirê Nevrozê kom bûn Nevroz pîroz kirin û peyama avakirina aştiyeke birûmet dan. Bi seran kesên ku li dora agirê Nevrozê kom bûn duruşmeyên jin jiyan azadî bê serok jiyan nabê bers kirin. Parlamenter Dem Partiya Sertê Sabahat Erdoğan Sirataş di pîrozbayê de axivî Sabahat Erdoğan diyar kir ku gelê Kurd bi saya kesên ku agirê Nevrozê vegerandine agirê berxwedana hate îro hatiye û got Nevrozê kesên ku divê têkoşînê de jiyana xwe ji dest dane û di girtîgehê de girtîne pîroz dikin. Divê Newrozê de wê azadiya Birêz Abdullah Öcalan pêk were. Gelê botanê ji bo aştiya birûmet wê bi erka xwe rabe. Ji bo pîrozkirina Newrozê roja 20 adarê li qada Newrozê em li benda herkesîne. Piştî axaftinan gel li ber stranan hunermend Metin Kılıçarslan demeke dirêj govend girêda. Pîrozbayê Newrozê bi çepek tilîlî û berskirina duruşmeyan û girêdana govendê bidawî bû.
سرک پلاتفورما جبو نوروز استانبول بانکر بلا فرسندا دیروکی جدست نچه سرک پلاتفورما کومل روشلات DGB عبدالله داش تکیلداری نوروز استانبول داخویانی دا داش دا خفتنا خود بالکشان سروان خالان کردن استانبول دیجین دوی بهتر لنوروزی خودی در بکبه دوی کرد ببینیک و دوزا مافین خواه بکه ظلمان سرگل کرد دوام دیگره به راپو پنگاوا چاری سری دایت اسپیکرن لحین تجید و ایریش هنه دوی گلمه جواکین خودی باوری جدا به هرکن قادا نوروزی و خودی لبانگاری به راپو در بکبن سروکه DDF علی رضا بیلرژی جهمو گل علوی خوزکو لدیجی کمپوجان دنگ قبلند بکن سروکه کاردف عبدالعزیز آبیوژی ببیر خزکو نوروزا 2025 جهمو نوروزان جدایی بود دوی گل کرد همو باورین جدا تفکاریه لوی پیواجوی بکه اف فرسنده که دیرو که لازمه اف فرسند باش وره بکارانین اف نروج بو آشتی و براتیه گله که گرینگه امن بنده نکو herkes beştar bube. KCDK محلبچه قاموشلو و گازیان جبیر نکر و ندین جبیر کرن کنگره جواکن دموکراتیکا کردستانی لأوروپای KCDK جبو سال بگره کنکوژین حلبچه قاموشلو و گازی داخویانیک دا داخویانی ده واحد کوتن آدار مها کنکوژی و برخودانا گل کردستانی میتینگر جبو تکوشین آزادیا گل کردتیک ببین سریل پولیتیکین کنکوژی و قرکرنه دانه لگل کردستانی هر دم برخودان و تکوشین آخواه دومان دیه دیکتاتور صدام عراق سال 1988 ده لحلبچه دیکتاتوری ترکیه سال 1995 ده استانبول کنکوژیا گازی فاشیزم باسی سوریه سال 2004 ده لقامشلوی کنکوژی کرن لی پولیتیکین کنکوژی داگیر کرینه کاربو پیشیا تکوشن آزادیا گلی کردستان بگیره KCDK کنکوژی بتون شهر مزار کرو بود اما تکوشن خو پیش و بخن و هین بهتر خودی لبانگ آشتو جواکا دموکراتیک آریبر اپو در بکوین اما به تکوشین لبر خو بدن و هرم و گوهرین قادن کو دناو آشتی و آزادی ده بشین روزنامه عربی ایرو دانزانا دستوری یا هتش میلک اتوریتر نشان داده دانزانا دستوری یا هتش میلک اتوریتر نشان داده روزنامه العرب لندن دیار کرد که خیال درباره گوهرینا نزدیکاتین الجولانی ده جهل رابون هات گوتن که بویر نپارا و روت دن روی راستی هتش اشکره کرد روزنامه العرب دانزان دستوری یا جعالی دستلاتاری دمکی یا شامه و هاتیا راگاندن دانزان دستوری یا هتش میلک اتوریتر نشان داده که برنگه که جداتر دیکتاتوریا رژیم بره دوباره دیگه لگوری روزنامه وانن هرمی پروپاگاندای الجولانی دکن هول ددن کریار نوی روان نشان بدن لتشتن دبن کمکوژینه و نای نخماندن حتی شه گلک بهانه نراست دردخه پیش و لدیشی جواتا ناونتوی شانتاجه دکه گفین کمکوژیان و کوچبرکرنا نشته جهان دخواه روزنامه بالک شانسر رولا دولت ترک و دیار کرد که دولت ترک رولا که مزن دخورد کرنا هشده ده لیست و دستشان کرد که دستکا لشکری و استخباراتی یا دولت ترکی نبویا حتیشه نکاری بو سروریا خواه فرض بکه روزنامه گفت که داخویانی کنسه اولهی یا دربار کمکوژین سوریه لواز بو مزنایی سوچین که هاتنه کرن نشان ناده تنج الجولانی خواست که حسابش میلیس خواه بپرسه لی الجولانی جه کسی که پرس نکر روزنامه داخویانی کنسه اولهی وک رواکرنا بردوامی هبون الجولانی دکادا سیاسی ده بناف کرد سیاست هتشه ریل بر آلوزین مذهبی ین مترسینی وده که افجی دبه سدما کمکوژیان بویرین داوی ین پروا سوریه جی نشانه یا و راستینه روزنامه القدس العربی جی جهتا ایریشن امریکا ین لدیجی حسین لیمنه روزنامه القدس گفت که ایرش ریل بر سناریوین مترسینی وده که اف مترسینی تنه به یمن سینوردار نامینن و لطوای هرمه بلابه و ایران جبر به پیکانین تدبیرین گران ین دجبر و باجو روزنامه الشرق الاوسط جی ده همان مجارده ده بجه لگوری شروعکارن سیاسی دبک و ایریشن امریکای پیام داوی یا ریوبریا ترامپ یا جبو تهرانه به ترامپ به وی پیمانه هول ده زخته لتهرانه بکه داکو دوسیه نوکلری ده تاویزان بده و پشتوانی خواه یا به حوالبندین خواه ین لحری میره راوستینه
Belikodan ji hunermendên navenda çand û hunerê ya Dîcleyê ji bo Newrozê strana Newroza Azadî çêkirin. Klîba stranê îro hate weşandin. Em bi vê stranê xatirê xwe anaş xwe dixwazin debaş. Seni rakir, ala azar yel bakir.